BJP के MLA सिंह दिल्ली दा कोरकपगी वाफम मना मनिन नाइना खिद्रे दिसंबर 18 फाउबा लेंगाक सेंबगी वाना दा हापलोइदौरी भारतीय जनता पार्टी BJP की सेंट्रल लीडर सिंह मणिपुर लेंगाक सेमनबगी अरोइबा तांकक ओइना MLA सिंह दिल्ली दा कोरकनी हाइरमबदु नवेंबर था लोइसिलकदबा ngasi निनी हुमनी खक्तंगाइ सिलकलबा फाउबा मना मनिन नाइरा खिद्रे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाइ मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंगबा नत्रगा हाउस डिसॉल्व तौबा हाइबसी लाक्लिबा दिसंबर 18 फाउबगी मनुंगदा सोइदना खंगलगनी दिसंबर 18 फाउबदी मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबगी वाफम नादा हापलोइदौरिबनी सेंटर की लुचिंगबसिंगना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा मणिपुर थमगे हाइबा तारगदी दिसंबर के लोइसिलकपा सरुक नत्रगा जनवरी थाखाइ फाउबगी मनुंगदा ओइथोरकपा याई पाउसिन हाइ हाना पार्लियामेंट की निंगथमी फम दिसंबर अमदगी हौरगा दिसंबर 18 फाउबा चथगनी हाना लाउथोख्रे पार्लियामेंट सेशन मनुंगदा हौजिक फाउबगी मनुंगदा मणिपुर की मतंगदा करी बिल पुथोकदगे हाइबा चपचाना वारेफ लौबगी पाउ लेते हौजिक थमलिबा सस्पेंडेड एनिमेशन असिदी मखा समथररोय मरमदी मिखलगी मतम चही अमा फारकत्रबा मतमदा गवर्नमेंट अमा सेमन नबगीदमक प्रेसिडेंट रूल लौथोकपा हाइबसी कन्वेंशन दा कया तौनदे मदुना मरम ओइरगा सस्पेंडेड एनिमेशन की ओइनदी मथंग चही की फेब्रुवारी 18 फाउबगी मनुंगदा लोइसिलगनी अदुगा करिगुमा मतमदा प्रेसिडेंट रूल असी मखा समथगी खलगदी हाउस डिसॉल्व तौख्रगनी मसिगी वारेप असी हंदक दिसंबर थादा पांगथोकदरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदा खंगनी अदुबु गवर्नमेंट अमा सेमनिंगबगी फिबम अमा लेबना दिसंबर 18 फाउबदी मणिपुर की असेंबली सिंगना नत्रगा BJP मणिपुर स्टेट यूनिट ना फना कन्ना वानोम लुरबसु नुंगदा इसिंग चाइबगा मानगनी सुपनदगी नुमित 18 की सेशन असिदा मणिपुर की ओइवा बिल अनि पुथोकलब याई हाइना थाजनरी बिल अदुदी हाईवे लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट हाइबसिनी बिल असिना एक ओलब मतमदा हौजिक हौजिक स्टेट असिगी मनुंगदा लैरिबा नेशनल हाईवे सिंग पाउथोक चाउथोकनबा होनबदा लम मपुसिंगना चाउरबा लमगी कंपेंसेशन की डिमांड तौरकलिबसी चुनाबा मखलगी अकंगनबा चांग अमदा लेपलगनी मसिना लम मपुसिंगना ngaiak leitana कोर्ट चलगा अयत अपन थोहंदुना डेवलपमेंट ता खुदोंग चाहनद्रिबसी कोखनबा ngamlagani हाइना पानरी अतोपा बिल अमना मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2025 असिनी स्टेट असिदा लोकल की थाकता लैरिबा लालोनबसिंगदगी GST लौननबा अमसुंग स्टेट के हौजिक लैरिबा सेल थुंगी अवाबा फिबम असि खजिकतंग खनबा याननबा बिल असि सेमदोकपगी तंगाई फदबा लैरे हाइबसी ममांगी पार्लियामेंट मिफमदसु खंगबा ngamखरबनी अदुमकपु मणिपुरदा हौजिक थमलिबा सस्पेंडेड एनिमेशन असि महत्ता हाउस डिसॉल्व तौगे हाइरगदी बिल अमा अमुक हाउस ता पुथोरकनी मदुगी बिल अदुमदी होम मिनिस्ट्री ना पुथोकद्रा पुथोकलोइद्रा हाइबा खंगबा ngamdri एशिया पावर इंडेक्स चाइना ख्वाइदगी मतिक मै लैबा लैबाक ओइरी ऑस्ट्रेलिया की लॉवी इंस्टीट्यूट ना चही खुदिंगी फोंगबा एशिया पावर इंडेक्स ता हंदक चही की ओइना फोंगलाखिबा रिपोर्ट ता चाइना ना ख्वाइदगी मतिक मै लैबा लैबाक ओइरी इंडेक्स असिदा इंडिया की फिबम फगलकपगा लोइना यूनाइटेड स्टेट की ओइनदी ममांग चही के गेंगनाबदा फिबम हंथरकले जापान की ओइना सु ममांग चही दगी फिबम फगलखी कुमजा 2019 की मतुंग तारकपदा अहानबा ओइना रशिया की मतिक मै हेंगलकपगी वाफम इंडेक्स असिदा मयेक सेंगना पल्ली मिलिटरी कैपेसिटी डिफेंस नेटवर्क इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कल्चरल रीच अमदी रिसोर्स पोटेंशियल दा युमफम ओइरगा मकोक मथंगी लिस्ट सेमलखिबनी ख्वाइदगी मकोक इथंग थंगना लैरिबा लैबाक तरागी ममिंगदी मथंग सेना US चाइना इंडिया जापान रशिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया सिंगापुर इंडोनेशिया अमसुंग मलेशियानी हांगकांग की अवांग बिल्डिंग तरेट मई चाकपदा मियोय 45 सिरे हांगकांग की रेसिडेंशियल एरिया अमदा लैबा अवांग बिल्डिंग तरेट मई चाकपगी थौदोकता मियोय 45 सिरे अमसुंग अतोपा मियोय 239 हेना थीबा खंगद्रि हाइना सिटी की ऑफिसर सिंगना फोंदोखरे हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ना हाई की रेस्क्यू वर्कर सिंगना मी कनबा अमसुंग मतेंग पांगबगी थबक चथरी असीबा मीगी मसिंग हेंगलकपा याई हाइना पानरी बिल्डिंग मई चाकपदुना मरम ओइरगा अमम मैखु कारकपा मरमना मी कनबा अमसुंग मतेंग पांगबगी थबकता पनबा थोकले थौदोसिगी मतंगदा चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ना अवाबा फोंदोखिबगा लोइना थुबा मतमदा फिबम लाक्सिनबा हांगकांग की ऑथोरिटी सिंगना खगनखी फेयर सर्विस डिपार्टमेंट ना फोंदोखिबगी मतुंगिना लोकल की मतमदा नुंगथिल पुंग 2:58 ताबदा मई चाकले हाइबगी पाउ पिरखी खुदकता फायर फाइटर सिंगना चंगसिनुना मई मुथतनबा होनखी मई चाकलिबा मफम अदुदा चौरांगना फ्लैट लिसिंग 2 रोम हेना लई जुनता के अटैक ता IDP नुपी अहुम सेक्रे म्यांमार की जुनता लानमी सिंगना खाथंगबा सान स्टेट की पैकोन टाउनशिप ता रॉकेट कापसिनुना लंदाबदा IDP नुपी अहुम हाटख्रे हारी रिपोर्ट असिगी मतुगिना था असिगी कुनगनी थोइदा IDP नुपी खराना पैकोन टाउनशिप की बोयान विलेज मनाक्ता लैबा फार्म अमदगी हलकपदा मिलिटरी जुनता अमदी माकी मपांग PN ओन अटैक चथरकपदा नुपी अहुम अदु सिखिबनी हारी सान हेराल्ड ना थादोरकपा वारोल अमदा पैकोन टाउनशिप ता नुमित खुदिंगी ओइना मिलिटरी जुनता लानमीना रॉकेट कापसिनुना IDP सिंगी मथकता लंदाबगी थबक सिंग चथरी हारी लैखिद्रबा IDP नुपी सिंग अदु अमना चही 60 रोंगी मियोइनी अनीना चही 30 रोंगी मियोइ सिंगनी
Pekon Township ki Boyan Village manakta Kareni resistant militant singa junta amadi masigi mapang oiriba PNO gi marakta numit khudingi khudthongna duna laklibani. Junta lanmina resistant militant sing bunamtha naba pandamda Mendel village ta akanba operation chatha bagal loinana village adugi yum kaya mai thadokre hairi. ERDA Chwarchanpur ga MOU khuyek pinakre. Chwarchanpur da badminton amadi volleyball chawkhathanabagi damak DRDA Chwarchanpur amadi RECF Foundation anigi marakta memorandum of agreement ama ngarang khuyek pinakre awang nongpot state singda sana khonaba amadi youth development leinaba pandamda Gurugram da laiba REC Foundation gi office ta MOU adu sign tawnaki project asigi makhada REC gi corporate social responsibility gi makhada lupa crore 5.03 thadaduna Chwarchanpur da badminton volleyball fitness activity amadi miyam punfam mafamna chingbada thabak paikhat kadauri khuyek pinakhiba duda REC limited ki CMD Jitendra Srinivas ba Chwarchanpur ki district magistrate Darun Kumar CRS REC limited ki ED Pradeep follower amadi atay atopa official kaya su saruk yakhi hulna pastor mitai na doctor engineer oina bahona ringai da secretariat mitom na phamkibani tangkhol larik haiba singna pastor aduga maitai na doctor engineer oina bahona ringai da secretariat mitom na phamkibani haina ichamgi hanagi president M Rajendro na ngasi chadong khulgi kungamathoi suba glory day hodokpigi thorom ga mari leinana phongdokre thorom aduga mari leinana mahak na makha tana haikibada hojik tangkhol uchingba kharana maitai jairaga makhogi pendaba phongdokpa yauribasi Khantaba watpadagini lamdam asida Yangma so saija amasung risang kaising na matam sang na chief minister oiduna Leingak sasan tawrambada na chana tangkhul IAS amasung MCS officer kaya na laiba ki thawgai puki ahal sing adu laikhidraba matungda hawragliba lairik lehiba naha ayambana pastor oinaba lambirom da chatkhiduna IAS amasung MCS officer oiraktre maitek singsu tangkhulga chap manana IAS amasung MCS officer gi masing yamna lii Masina maram oiraga secretariat administrative ta mitop na paishin khibadagi aikoi kayamuk mangjai haiba aikoi punna khangmina badangai fade haiki ngasigi thorom aduga mari leinana social activist asangka sarna thorom asi chadong khulgi khunja pumna makpunna unaraga makhal mathelgi masana da changdamna ba tongan ba hiram kaya da yawba thorom amani haiki thorom aduda saruk yakhiba Caesar Hospital and Research Institute ki MD Dr. K. Spalin na haikibada chadong khul asi malengi thaki resort semlaba lam koiba singi pugning chingsin pham mafam ama oibe yagani maram adu na mausagi fazaba kaya na thalaba siguma mafam asi lam koiba singi mafam ama oina semganaba punna honna minaba changi masina khulasi gi dana chana state asigi oina su sanmitlon da chawna kanaba pigani haina phongdokhi thoram adu da chadong khulgi headman Wungang Yo kasarna su mafam adu tourist spot ama oina semgat pagitangai fadaba wafam kaya paladuna ngasigi thorom adu da saruk yaba lakhiba pumna makpu thagat pa phongdokhi security force na child protester kaya tamthina phubagi mayakta MCPCR na advisory issue tawkre state asida handak thokiba thodok wathok kaya laksinna bahona bada child protester kaya tamthina phuchaibagi thawong kaya chathaduna asopan nangan khiba kaya adugi mayakta ngasi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR gi maikai degi security force amasung administrative authority da kanba advisory issue tawkre hari commission gi maikai degi makhata na haribana handak ta thokiba thodok wathok sing maru oina pukhaw da chathakiba protest manung da security force ki maikai degi chahi noriba angang kaya lathi charge tawduna so apan nangan khiba Hakchang gi maroiba mafam kaya da assault tawkiba amasung tear gas kapagi thodok ta meheroi nupi macha kaya ama wan thaduna so apan nang khibagi thodo adu Manipur Commission for Protection of Child Rights ki maikai degi yamna khakchina lawi commission ki chairperson Kaisam Pradeep Kumar na phongdokhibada sigumba ka henma thawong sing asi international child rights norms amasung child protection gi lairiba law sing adu balet chawbani maram aduna agency khuding mangna Juvenile Justice Act 2015 amasung UN Convention on the Right of the Child UNCRC gi matung ina angang sing da hingsa gi thawong sing chathaba thingna ba ka henba thawong sing chathaduna ba amadi angang amasung ka henba thawong sing chathadana ba khangali Chahi nariba angang sing na santi oiba mawong da makoy gi aning mapamba sing adu phongdok chanabagi haklay maram aduna makoy sing aduna public gathering chatharingai matamda makhal amatagi ka henba thawong sing chatharoi dabani amasung makoy bu ngakpi senbi gadabani state asida hojik tangdu laita daba phibam ama leiringai marak asida makoy bu anti state activist oina lana loroi dabani state asida hingsa gi thawong sing chatharakhiba sanglaba chahi ani makhairom helaba matam asida khwaidagi hena
Khudongthiba mayoknaribasi chahinariba angangsingni state asigi ching amasung tampaki district tareta mental health and psychological care clinic na chathakiba survey amada phangba finding i matungina angangi chada 30 dagi 35 fawbadi hena aruba mental health issues sing mayoknari maram aduna security force ki maikai dagi irang laksinba chahinariba angangsing da lathi charge tawba tear gas kapa natraga physical forcing yaringai sizinnadanaba advice story law enforcement amasung security force singna child center singa pau phongna duna chahinariba angangsingga interaction chathabada makhoibu yariba makai asoi angam thogandanaba maikaida mieng thamduna thabak chathagadabani loinana angangsingna asoi angam yaudana mayumda hanba ngamnaba hojik thokliba crisis asi athubada santi oiba mawongda waroisin puraknaba mari leinaba singna appeal tawri haidi Russia gi air strike ta mioi tare sire chahi mari sujilaklaba Ukraine lan loisin naba peace plan gi matangda Abu Dhabi da wari saringai da ngarang numidang Russia na Kiev ta air strike cha thabada mioi tare hat kre kaya mana sohan kre hairi United Arab Emirates ki konung Abu Dhabi da US President Donald Trump na pukhat lakhiba peace plan gi matang da mihut oina lakhiba Army Secretary Dan Drinko na Russia gi official singa unaduna pung kaya wari sanaki hairi wari sanaki ba du da chahi mari suraba Ukraine gi lan asi athubada loisin na bakupna khanaki ngarang numidang Russia gi maikai dagi chatharakiba air strike aduda masingam labara missile sing amadi drone chamri gang khairom kapsilaki haina Ukraine gi President Vladimir Zelensky na phongdokre Russia gi attack aduda ising electricity power supply gi infrastructure kaya thugai ki hairi loinana Kiev ki nongpok thangba district ta leiba mathol mapal wangba micham leiba building ama sumai chaki hairi mai chakpagi video footage sing su social media da miyamna unaki hairi panglaipa apunba kholau gap de gi lokachara ke Cndf ki lalhauba makok ama su junta na hatokre maming na galhang